Ayta. Kırgızistanımda Zarılbek degen dosken var. Zarılbek degen atı var. Familiyası Alikenov. Zarılbegim. Tegirmendin taşın çıpalagı menen ekiге burup sındırgan. Düynөнү taң калтырган. Камаздарды тарткан. Фураларды тили менен тартып салган. 100 tonna çincirdi götürüp Oş Bişkek yolunda жүгүрүп өтүп кеткен. Zarılbegim, чүйдүн азаматы. Dünya yüzü taң калтырган түрүктөрдү жасаган. Zarılbek dostum. Тарыхта аты калчудай. Жазап шоп салдым ғой, силишти маслам менен аралаштырып. Достum мен сыйпап салдым. 6 gün ой. Ырмайлардан бери. Ушул жаздым достum. Токшосуң ба? Катуу даярдантырсын да, мен ушул түшүнгө кирген го. Sensiz kullarım hakkı, yanında kolarmadım vefayı. Dinleyin sözüm, vefayı. Kitabım uzak, yok olamam, kayıtma. Usulünü aytma. Yok olamam, kayıtma. Usulünü aytma. Dalma yoksa. Araba kaybışarı yapmışsın. Arabayı geçer, kaybolu geçer, yürüdüm. Bakıyorum, bugün kayarlık kıldım. Bakıp yine sana kayarlaştım. Чын көңүлдөн, чын жүрөктөн бата бердим. Взаимный, жакшы сөз, жылуу сөз 0. Нет, никакого реакция жок. Көрдүңөрбү? Буну караңгылык, тупизм деп коет. Мындайча айтканда, ошон үчүн мени жаман көрбөңүз. Баштадыңбы да? Жок, досум, жок. Башталды. Ойла барсам башкарам жөнөп тур. Болуптур досум. Сулайман Султан айтып атканы, бек кылбай. Ооба, комментарийге жооп бердим досум. Токтот комментарийиң, урдумда кулгойдуш комментарийиңди. Ошол үчүн мен уят кылып бүтүрдүм Кыргызстанга. Үйүнөн уят кылып бүтүрдүм Кыргызстанды сөгүп сагынып атып. Сен коллегаларың айтып кой, сөгүнбөй тартып сактагалы болду. Нормально адам болуп деп. Ворум. Досум.